Chifenga ndi aura ya vhutanu kotevhela mafhungo kha Bellele News vha tshi khou avhalelwa anga mulalo muvhango mathoma vha tikeletseni matsheloni. Tsengo ya mulandu wa vhulaha ino khou hweswa muḓivhalea kha masiaṱari a zwileludzi zwa vhudavhidzani vho Livhuwani Madadzhe kana SABC Livhu iyo fhiriselwa phanḓa u ya kha ḓuvha ḽa vhu-27 ḽa ṅwedzi wa Phando ṅwakani nga khothe khulwane ya Thohoyandou yo dzulaho Waterval vunḓu ḽa Limpopo. Ramulayo wa Vho Madadzhe Vho Ntsako Shungwani na muhaṱuli Vho Lekgodi Phathudi vho tendelana nga ḓuvha ḽine iyo tsengo ya khou tea u vhuya murahu ngaho khothe. Vho Shungwani vho dovha humbela muhaṱuli uri vha leludze maga a beiḽi yo ṋetshedzwaho Vho Madadzhe. Vho Madadzhe vha khou hweswa mulandu wo vhulaha mufumakadzi wavho Vho Lindelani Ngovhela vhe tshitumbu tshavho tsha wanala mulongani ure na maḓi vhuponi ha Mangondi ya Zwiḓou nnḓa zwiṱuku ha ḓorobo ya Thohoyandou. Vhambulelo vhavhili vha u gwa migodi zwi siho mulayoni vho ṋewa beiḽi ya zwigidi zwiṱanu wa dzi rannda muṅwe na muṅwe wavho nga khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Practice tsini na Burgersfort vunḓuni ḽa Limpopo. Vho Justin Michel na Vho Gary Michel vho farwa vha khou humbulela u wanala vha na khrumu ya mutengo wa miḽioni dzi paḓaho mahumi-mavhili nga ḽavhuṱanu vhege yo fhelaho. Vho sengela u tou thoma mulovha malugana mulandu wa u gwa mugodi zwi siho mulayoni khathihi na u wanala vha na khrumu yo tou tswiwaho. Tsengo yavho yo fhiriselwa phanḓa u ya kha ḽa 27 na ḽa 28 nga ṅwedzi wa Phando ṅwakani. Vha muvhuso wa ḽa Zimbabwe vho saina pfano ya u rengisa maafukhada na shango ḽa China. Zwa u saina iyo pfano ya vhuvhambadzi zwo vha hone kha summit ya foramu ya China to Africa Cooperation ya farelwa Belgium u bva nga ḽa 4 u swika nga ḽa 6 ḽa uno ṅwedzi. Ndi iṅwe ya pfano dza 17 kha iyo summit yo khwaṱhisedzwaho vhukati ha Presidennde Vho Emmerson Mnangagwa na Presidennde wa ḽa China Vho Xi Jinping. Vhasedzulusi bva Interdisciplinary Medical Center of Franceville kha ḽa Gabon vha ri vho wana uri magorilla a ya kona u ḓilafha nga u ḽa tshaka nṋa dza miri. Iyo miri i shumisa nga vhomaine vha posa mishonga ya tshithu kha ḽa Gabon. Vha ri mawanwa avho a ḓo thusa kha u ṱanḓavhudza nḓivho ya u bveledzisa mishonga ya u lafha malwadze yo fhambananaho. Tsedzuluso dzavho dzo gandiswa kha dzhenele ya PLOS ONE. A guma nga u rali mafhungo e nda vha vha farela one awara ya vhuṱanu ri tshi khou lavhelesa fhungo ḽihulwane ḽa ino awara. Tsengo ya mulandu wa vhulaha uno khou hweswa muḓivhalea kha masiaṱari ya zwileludzi zwa vhudavhidzani Vho Livhuwani Madadzhe kana SABC Livhu yo fhiriselwa phanḓa u ya kha ḓuvha ḽa vhu-27 ḽa ṅwedzi wa Phando ṅwakani nga khothe khulwane ya Thohoyandou yo dzulaho ngei Waterval. Maṅwe mafhungo vha ḓo a thetshelesa matshelo nga matsheloni nga awara ya vhuṱanu. Kwata Bellele Brands Fast Foods vhengele ḽavho ḽo vha farelaho zwiḽiwa zwa maimo nahone zwa u ḓifhelela. A vha ḓi vha fhenye nḓala nga u ḓiwanela zwiḽiwa nga mutengo wa fhasisa. Plate ya ṋama ya kholomo ndi 40 randa fhedzi. Plate ya magulu nayo ni nga 40 randa fhedzi. Ngeno plate ya vorosi na mukokoroshi hu 35 randa fhedzi. Ri dovha ra rengisa machips, magwinya, tea na coffee ngeno ri tshi deliver kha vha re Thohoyandou. Vha ri wana Elegant Garage, JJ Motors ya kale, tsina Glass Fit kha ḽa Thohoyandou. Kha vha fonele Masa Mulaudzi kana hu ḓivha ene Mulaudzi zwino zwino 071 430 4461 kana 079 223 3240.